Bil. Ay, Adik lo jongdang lah. Orang sekolah banyak foto pulang. Banyak ko kereta. Cancak ke Maliang yo. jadi tu ke berapa orang bayar deh? Tu jual lu. Tu bagi 2 piti. Tadi. Wah, senjatanya untuk mancamnya. Sal. Bil, pajak tu lah si kuah. Bilang di pimpiang lah. Lalu pajak cokolin mah. Ni. Deh, mana gua? Ih, cuman baing gua. Kita ngenang. Weh, dia apa ras? Rita di mana ada orang? Sana lah cariin orang mana. Deh, kemana kita cariin orang boleh ras? Tadian selalu. Wih, itunya orang lu. Nyuruh.